Politika završila se ovako, sa savezom sa Slobodanom Miloševićem, i kad je doktor Nedeljković, narodni poslanik iz Novog Sada, predložio u Skupštini da se zavede vjeronauka u školama, onda je 34 poslanika Šešeljeva i svi poslanici Slobodana Miloševića glasali su protiv toga i bacili u koš taj predlog. Dakle, da jedan četnički vojvoda sa Grobarom Srpska napravi zajedničku vladu i glasa protiv zavođenja vjeronauke. To je katastrofa, to je dovoljno da mu se skine vojvodski čin. Ali ima i drugo. Komunisti su protiv monarhije, razumijete? Protiv dinastije Karađorđevića, pogotovo zato što ona slavna i narodna dinastija. Komunisti, niko nikada nije tako prljave riječi i tako gadno se bacao blatom dinastiju Karađorđevića i na predstavnicu Aleksandra kao Šešelj. A bacanje blata na dinastiju Karađorđevića znači bacanje blata u obrat cijelom srpskom narodu. Mi smo kraljevski narod, mi nismo republika. Vladika Nikola je rekao, i to je ostalo, bez Boga ni preko praga. Bez kralja ništa ne valja. Bez doma sve je Sodoma. Dakle, to je zakon života srpskog naroda. I tu nema onoga ko to može gaziti, a da ne gazi cijelu srpski narod. Vi kažete da... On je rekao u novinama, ako novine nisu lagale, da je on protiv dinastije jer je i Vojvoda Đujić protiv dinastije. Da je on od sada ponovo sporazum sa Miloševićem po odobrenju i saglasu Vojvode Đujića. To je najveća laž koja se mogla da kaže. Ima 5 godina ja sam prekinuo sa njim. U svakom mom govoru i u svim mojim pisima dinastija Karađorđevića ima da se vrati nazad, a u svim mojim govorima svuda ja smatram i on stvarno to jeste najveći grobar srpskog naroda Slobodan Milošević. Dakle, ja sam bio naivan da ga metnem učinim da bude srpski vojvoda. Ali eto, naivan je još cijelo srpski narod koji glasa za Šešelja. Dok moja naivnost je prošla, ja ću raskrstiti sa mojom naivnošću. Ja sam molio i molit ću narod da me oprosti tu grešku. Ali kad će narod da digne ruke od tih grobara srpskog naroda Miloševića. I onda ima jedna druga stvar. Svi novinari i svi koji drže govori, oni Miloševića u režim nazivlju neofašistom, neofašizam. Nema tu neofašizma, neokomunizma. To je pravi komunizam. Ništa se nije izmenilo. Državni aparat, predstavnici državnog aparata, ideje, sve je ostalo, samo je ime partije mijenjano da zalažu srpski narod da mu svi pripravi. Ostalo je, ja sam već rešen da mu oduzme vojvodski čin, ali ja sam oduzeo već imao 5 godina pravo da govori kao vojvoda i ogradio se od svih njegovih postupaka. Sada dobio sam pisma od nekih mojih saradnika da mu sad u ovom času ne oduzimam vojvodski čin jer je u pitanju Kosovo. I onda oni kažu, bolje je da je on s Miloševićem sad kad se rješava pitanje Kosova, nego da je Milošević sam rješava to pitanje. A ja mislim, tu nema nikakve razlike, oni imaju zajedničku vladu, podijelili su rasporedi, ono je predsjednik, Šešelj je potpredsjednik, to se sve mjeri komunističkom mjerom i to nema ništa. Mnogi kritičari, mnoge pristanice Šešeljeve, vatrene i ozbiljne rodoljubi, ljudi koji vjeruju u Boga i vode svoj narod, razočarani u njega, davali su izjave. Jedan od njih je rekao ovako, zapustio sam ga jer tu nema ni Srbina ni čovjeka. I ja ću mu oduzeti titulu u vodku jer zaista tu nema ni Srbina ni čovjeka.